Istorija je nauka koja proučava prošlost ljudskog društva od postanka čoveka do današnjih dana. Istorija je takođe i deo prošlosti koji počinje otkrićem pisma i traje do danas. Istorija je takođe i nastavni predmet koji prilagođava znanja nauke uzrasnim karakteristikama i potrebama učenika. Kako učimo istoriju? Istoriju je najbolje učiti kroz pitanja. Ko? Gde? Kada? Kako? Zašto? Šta je posle bilo? Kada kažemo ko, mislimo čovek. Čovek je glavni akter svih pojava, procesa i događaja u istoriji. Kada kažemo ko, mislimo na ličnosti, narode koji su obeležili prošlost. Kada kažemo gde, mislimo na prostor. Sve istorijske pojave, procesi i događaji vezani su za određeni prostor i dogodile su se na određenom mestu. Veoma je važno da sve istorijske procese, pojave i događaje sagledavamo u geografskom i istorijskom prostoru. Kada? Kada kažemo kada, mislimo na vreme dešavanja određenih procesa, pojava i događaja i računanje vremena je posebna oblast u izučavanju istorije i nauka o izučavanju vremena naziva se hronologija. Kako? Na pitanje kako dobijemo odgovor o toku događaja, pojave ili procesa. Pričajući o tokovima istorijskih pojava, procesa i događaja, zapravo otkrivamo na koji način su se oni odigrali u prošlosti. Zašto? Na pitanje zašto otkrivamo uzroke određenih pojava, procesa i događaja, a na pitanje šta je posle bilo, otkrivamo posledice pojava, procesa i događaja. Na pitanje zašto i šta je posle bilo, dobijamo odgovore koje nam otkriva jedino nauka koju nazivamo istorija i zbog toga je važno da za svaki događaj, pojavu i proces odgonetnemo zbog čega su se dogodili i koje su bile njihove posledice.